Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tatamong dalam acara tes hafalan Daruda Mahafal, maka terlebih dahulu kamu persilahkan kepada peserta untuk memperkenalkan diri dan lokal dan guru malam dan kabilah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nan luntuan Tengku Amirullah, nan gampung Pantai Serla, nan gure malam Tungku Fauzan Darul Huda, lokal Petgi, kabilah Langcot. Jadi dino tatamong dalam menghafal. Jadi cara menghafal ada dua cara. Sisi yang pertama menghafal, dia menyambung bait. Dia kamu kembit drone sambung. Dan sisi yang kedua, untuk nak kamu tanya pertanyaan, ada kala kamu kun surah drone jauh ngembit, ada kala kamu kembit drone surah. Jadi yang pertama ialah membaca bait. Jadi sebelum kamu baca, maka bacaan fufun lain baca. Baca lain baca, tu kamu tutup, kamu kun sambung long. Kena baca. Baca. Musta'malul alfadhi haisu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Bakfon. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مقدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حذا المقامة العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. Wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil karihah. Sambung. Dilalatul lafzi ala mawa idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin usim wa qaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i والناظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شاره فلتمتهل وما لتصدق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. Jadi bait yang benar disambung mumarisis sunati wal kitabi liyah tadi bihi ila sawabi. Jadi yang drone sambung yang paling ke atas bait. Kan. Ino sambunglah dalam baca wa huwa ala qismaini a'nil mufrada kuliyin au juz'iyyin haisu wujida. فمفهم مشتركين الكلي كأسد وعكسه جزئي وأولا لذاتهم فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفص أعرض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شطان جنس قريب أو بعيد أو وسط. Wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi. ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا محتمل صدق لذاته جرى بينهم قضية والخبر ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية وثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل وسر كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى. فإن لازم المقدمة بحسب المقدمات آتي. وما من المقدمة صغرى فيجب دراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما
وأصغر فذاك ذو اليراج ووسط يلغى لدى الإنتاج الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضية قياس وذاك في الأخاص ثم إن يكون منيع جمع فبوضع ذا ذقين رفع لذاك دون عكس وإذا منيع رفع كان فهو عكس ذا ومنهما يدعونه مركبا لكونه من حجج كالركبة فركبنه إن تريد أن تعلمه وقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوا Al-Ahdari Abidur Rahmani Al-Murtaji Mi Rabbihil Mannani. Sambung. مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وأن يطيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل وكن أخي للمبتدي مسامها وقل لإصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدل إذ قيل كمذيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيها وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي. Ya, jadi sisi sambung bait kali ino tatamong dalam sisi pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama. Kuli min haisu masuk dalam mahiyah adakala tidak masuk dalam mahiyah terbagi kepada dua, yaitu kuli zati dan kuli aridi. Coba anda sebutkan bait yang menjelaskan tentang kuli zati dan kuli aridi. Wa awalan li zati fi handaraj fansuhu aw li aridin idza kharaj. Betul. Ya benar. Ini tatamong dalam soal yang kedua. Coba anda jelaskan bait wama bilafdhin ladaihim syuhira tabdilun lafdhin biradifin ashara. Ta'rif yang masyhur di sisi ulama munatakah adalah taganto lafai dengan lafai yang muradif. Yang lafai muradif tersebut lebih masyhur dibandingkan mu'arraf. Ya. Soalnya jawabannya masih kurang. Dan ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi di sisi ulama munatikah yaitu taganto lafaz dengan lafaz yang muradif yang lebih masyhur. Jadi tunggu tinggal menyebut lafaz ta'rif. Ta'rif dia berah ta'rif. Berarti ta'rif adalah ta'rif. Kan ta'rif lafzi. Soal yang ketiga. Bagaimanakah pengertian burhan? Coba anda sebutkan dalam berbentuk bait. Ajalluhal burhanu ma ulifa min muqaddimati bil yaqini taqdarin min awwaliyatin musyahadati. Jadi jawaban dalam sisi pertanyaan, jawaban yang pertama benar, jawaban yang kedua kurang tepat, jawaban yang ketiga benar. Jadi alhamdulillah nyo pun tes Darul Huda Mahfaz selesai. Jadi kamu ingin bertanya karena nyo baru yang pertama. Artinya ke lomba pertama menghafal bait Sulam Munawwarah. Jadi mungkin ukur untuk kamu nak pegat lomba perlombaan menghafal bi alfiyah. Kan? Drona rencana ingin mengikut lomba alfiyah InsyaAllah. Jadi putra yang sehingga pembangkit draw untuk mengikut Darul Huda Mahfaz. Nak berbahagia orang cik kata apa? Nyantok. Lain dong? Yana. Yana. Ya, ban. Keban penonton, keban. Jadi hanya sekian dan terima kasih sudah berserta. Nalu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.